Pinaring samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thepi langpon sinang. LSC pergi BJP candidate misu terang PC high vaccine pusi CM Dr. Trump rong hangpen prengke tinu ning jipon. Lakha pharo sire kreni amri LSC India Alliance candidate Bikram Hanse arideng pen both committee sai hem kimi kang tupon. In Crete rock to say Raki Hormu pen inu de bangku khotkati rai kom sai ki ring chingnang. Rongkhang BJP MLA candidate Dr. Trump Rongkhang upon bitung ring thama consensi angka long arni sivet long chok adimlong budkyang PMI pamanpon. India Alliance Dipu LSC candidate retired as executive upon ongdunga vote pen ke phai pon bekji pen ajok pen si India Alliance atum do desang sipin pen sai ki klempon. Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Karbi long po LC long pen smi BJP pen kar jabduna bang phubang phitum phansi ongdunga foot pen ke phai pon bekji phan pusi Karbi long BJP atum smi do de sangsi pin pen vut kyang PMI smi pe pon bomlo lapuson taxi theri ni phai thongke bre si arnis tami dipu LC ke parlopon singhason MEC consensi ke parlopon angkang long hit pathu khlam long pen smi dipu LC BJP candidate nisu terang pi phan vut kyang PMI pe pon Laso malong sami aluhiaman pen MP Morsing tisu CM Dr. Trump Ronghang BJP is Karbi Long District Committee amai pu Roland Killing lapan ki BJP long klambang pu bang pitumanda chitong dun MLA ki judlote self help group ni marlia tumhan sabi inudong tangka suring ko rapo sami pipa jir ponpo lapan ki dipu LSC pen ki miso terang PC highway pu pusi CM Dr. Trump Ronghang pen ningje pon manja pen sarlong ki be Karbi Longri Abirta ke long le tuba pelong po la pengen ni soterang pi hadet to pulang tene MP Omar Singh di so ke hai ni soterang pi bang pon le to suri ko na pho le to pana pipo chowi ma choke serang ko tuhan suri ko ra pho na to loi po na tong bhan la pen ke metric pass high secondary pass ar be jang lama nijuk maina suni pen ke na to admission ta free and compulsory education ateng pen admission ta free la pen nijuk moina babus joinas asuni pen na to asoma tumban metric pass achek lo one pocket money fan suri sisi na to student na to somar panateng tang thapipo high secondary pass lo pulong te suri ke ini pharo pho la pen ke BA pass lo pulong te suri pocket te tumlong ini ton mali to Nonda Dipu MLA konsensi apa Chief Minister Atmanirbhar Asuni dak suni ke abang buang pihak tempat lakni ni tangkap piji lapen singa soro lonta MP pen hitung isoterang pi celang peten daktar suri si abang bupan lakni ni tangkap piji poneto lakni ni tangkap tung bhorai dhangne dan soterang ki pan ongdung abut pen ke kahai ke bansi ke banglo dake ditung ni tum amin garong chipi soterang ki hayelo kusi tum dake ma khapon ta melo dake population tum ke mai meeting ta dor thai pin na sinon phomang ke sinason consensi ta along tin polling station ta hai labji pen soterang ki hai ge dake 100% Non MLA kilig ahut West Karbi Long Lakha pharo sira crazy amri LSC pen sami India Alliance candidate Bikram Hanse aphan ke phai vek ji pu pen ajok pen si India Alliance arada tum pen sami do desang sipin pen sites claim pon bomlo la son si theri ni phai thongke bra isiani sami West Karbi Long Lakha sirkep amreng MSC consensi ke parlopon jirikendeng ahitia dung herlong sami boot committee sai hem kimi Bikram Hanse arideng pen si impu pon lo la bangso mailong sami abarim congress klembang pu sart hipangchu AP adasi amreng CC committee amai phu konchun bang lapan ki AP adasi Central Committee Organizing Secretary Horsing Timung lapan ki ongdung arat nda chitong dun bansi amai long ardi chipidun labang so amai long sami khasi pi mar lapan ki Gorkha khai tompan sami alliance party long si chipok dun thu India Alliance long live long live long live Kasai long live long live APRC long live long live Bikram Hanse pe hai nang ma Bikram Hanse pe hai nang ma Pakistan hi pe hai nang ma India Alliance long
APHC เป็น Congress Alliance เป็น camping rap ya jia phansi labang so sai hem semi ipu pon lo la su la pusona por hul semi khasi pimar la pen ki gorkha khai tom semi alliance rong sineng spok dun lo la pen ki bang slang ani bang ki da alliance phansi ong donga vut pen vut jo pon lapu bus alang li tum pen da pachini pon ta pen labang so emele ki hai lo putang ti ambi LC ang kang long pan ki kaching thura sai semi claim pon vekji la pen khai long ri long pat kachar kom jia phan semi cyclem pon vekji pusi ambi LC alliance akini de bikram hansi pen ningje pon Bukoy lumpen melgep sontok bi Karbi Longri Abirta. Pini dak 112 Amri Legislative Assembly angkang arlo amreng a constituency long dak jirikindeng long India Alliance mate ilum EPSLC Congress jointly campaign committee mate board committee office ingku ponlo labang so office kangku long nitum dak EPSLC constituency committee president Loblin Hansi pen Chenglok General Secretary James Pangcho, la panel dum ladak Congress Mondol Committee President Sarthi Pangcho ki hai ben Chenglok, Congress Board Committee, la pena Muhila Committee atum nang chetong dun pensi, ni tum mesen pen pini ingku pon lo. La pen isi ako birta ke me pitung tung bang lahen lo. Ladak khasi panar a tribes atum doan, la pen Gurkha khai tum doan tame pini India Alliance long nang join dun si non ke bangji tarik sirkep ong dung kisi arjan fan vut kipi bansi alang litum Gurkha tum antai jong cepok nun lab tangde sar nang linon kilik cepate dono jong se nang kilik haidat lo potang te especially la amria harat phanang le pia sai se deng ponchengi nilitum kilik ki hai lo tangte ke claim pon ya son ke topik la song bong pen amri phan ke nilitum ke lang pon nang ke hedung bang ke kapaching thur sai bang tum claim pon nang dak amri angkang arlo ke constituency khodo Dwaramla Amri Socheng Amreng lo lapen Chinthong la constituency khota kisung nai underdeveloped nai constituency si dak Amri long ke klang la si niltum ning bibe lapen niltum hailon te claim pon unji lapen niltum paching thur pon unji dak ke claim pon ning ke kicheng si lo to warta awe pin lang la son thak thak si kacharliat hai Osomar LP school pen ME school higher secondary school under dak eltum misen awelang lasi laso education long tan itum lang pon po lapen dak kelang pon tuning bangke almost 80% area non anta network awelang mobile dos ta network awisai sel lata eltum ke claim poning asai lo lapen electricity anta dak ke almost 40% area si do chorlang pon 60% ka awelang lasi electricity pen to kapre basic hormu sinon litum ke claim nang ko kedam tang ningkan grep ho national party lo la BJP tum kachari bangke la bangke lang thek lo la sinitum high lo tangte alliance party state long gorob gogoi chief minister pangni lo tangte dak elitum tak claim mundia jak kong bangke wang Khotkati raikom saki tumpen anivang sami ke ton kelang kiri ke kruga sai ke klembom ason thadaksi kedam tang thereini phai thongke parni sami karagau naka checking along khotkati raikom saki tomen ke ton kelang kiri ke kruga sai ke klembom apor hud Dimapur anat pen ke wangbom ihuma truck AS01 JC8949 along sami raikom saki tumpen kurugdun raikom saki tumpen labang so truck long kurugdun pensi raki hormu sami longpon raki hormu pangrum pet pen lin sogra gram Paro phora engkora plian longpon lo labang so attract mate raki hormu pen kachinang chek abang phu phan sami raikom saki tumpen spreading ponsi pa thek sbi thapon thodlo lapen non kar jupiter toka size mi klempon bomlo West Karbi Anglong bitung reng thama consensi ke parlopon menmeji Karbi rong supi kurthi phi inglong mirok radubi baligao tumpreng lapen ki han thorla long trokadim long pen sami Rongkhang LC BJP candidate Dr. Tram Ronghang aphan ke phai pon vekji phan pusi vut khang PMI pedopon Dr. Tram Ronghang pen vut kerek pon ajai mekalong pen smi bitung reng thama consensi arada tuma phan ke ka dukawi tami Dr. Tram Ronghang aphan chi vut smi pipon et pusi Ronghang rar tum pen lam chak pipon lapen Dr. Tram Ronghang smi MLA elections haided luputang thi bitung reng thama consensi arada tuma phan bangki CM kang ni bom ahut ko son si kelang pon ma lapuson thak thak si bitung reng thama consensi arar tumba mege ka chingthur asai smi ongdung smi pipon ji busa lamchak pipon jai megalong smi alhu sar pu amman pen CM Dr. Tram Ronghang
Men Meji Lems a chairman Bida Singh Teron, board a chairman Ditulai Hasu, Lapen ki Bijoy Lekthi, Lapen ki Ongdung BJP a Phan ki Kroy Ratum Chetongdun, board Holben Great Sontimu, Karbi Longri Abirta. মই আহিছোঁ কেতিয়া পেলাই সেই ইয়াত আৰু যদি গোটেইখিনি পলিং ষ্টেচনৰ 100% বিৰোধী শূন্য যোৱাবাৰো শূন্য আছে ইয়াতে পজিশ্যন 0 ইয়াত ৰাইজে মোক সদায় আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু মৰম কৰে আৰু মই এনেধৰণৰ ঘৰুৱা হিচাপে ইয়াত গতিকে এনেই মই নিৰ্বাচন ইয়াত ভোট খুজিবৰ কাৰণে অহা নাই ভোট যেনেও দি পচন্দ কিন্তু মই ইয়াত আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ যে মই এনেই আজি দিনটো মই সমষ্টিত নেকি মই সদায় MEC ইলেকশ্যন মোৰ নিজৰ ইলেকশ্যনৰ এবাৰো মই নাহোঁ নিৰ্বাচন হ'ব কিন্তু এবাৰ মই MECৰ পৰা MLA উঠিব যেতিয়া মই ৰাইজক আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে মই বেলেগ হ'ব আৰু ক'ত আৰু 3টামান জেগাত আছে Non Nepong MLA Kilik Hudki India Alliance APLC pen Congress atum Chelangra Petpensi Kilik Long Sami Arjab Dunlo. Laso Kilik Long Sami Dipu LSC pen ki APLC Amai Pu retire ICJ ka Thara Phansi Parjab Dunlo. Alliance Ara Tumbenta retire ICJ ka Thara Phanki Ongdunga Put pen ki Pai Ponji Phan Busi. Do de sang si pin pen sami Wudkhang PMI sami pe de pon bomlo. Lason si Phloni MSC Consensi ke Parlopon Angkang Phloni Hemrongrang along sami India Alliance atum pen sami Mai ini pondo. Laso mai long semi APLC retired amai phu IS. Laso mai long semi APLC 3P amai phu retired IS jaya ka tharpen chenglok APLC lapen Congress arat nda chitong dun. Non MLA Kilik Hudbangki India Alliance atumsi highback pu pusi. Dipu LSC Alliance MLA candidate retired ICJ ka Tharpen ning Jepon. Thang na lilo la BJP atum Munit Abirudhe ke claim tribal atum Abirudhe ke claim kapidu ka kam ke claim la kapag ton dia phansi ni tung dak election dan no la ben BJP apang peren bek ni upe de tung Karbi Longri ri la pe Munit tung da Abirudhe kana ne kan ongdung hun kan haiji bulani ning ke really non senior thing de 70% at akman ni tum hayuji tapi tanan alliance party pen issue ke deng ko bipila issue ke deng number 1 ke ni tum la autonomous state long bek nang ji la pen next ke 6 schedule pagtang bek long nang ji la pen inglong arat atom han silon je homia adivasi la pen gurkha dom hat adon tin sakuri la illegal legally da Karbi Long ke do dom han adon tin sakuri inut kapibek nang la sini tum claim ji la pen next abang ke inglong ke do akhet amunit adom akhet walilo jasemet ke Karbi la pen pukli mane ni tum si inglong ke do la inglong aju ke do dom han sok akheti ke jo consumption of us aketi ke claim ke undia pan ka improve dia pan militum scheme silam pideti kante sialam nar juntung sar atumi asam chief minister wanglo nang kan pu kono jai ka thar ke andolon ke claims ke japon la so putar nang in konstitusi pun alang li mata asio menit andolon ke claim bang le ne li alang li pan Congress long ke pon buta alang li fasting sige dole ha to kon college long dan alang li sonra hili ke on kam ni claim ke alang li ke case dole alang li si la suluk sodak akama bang alang li si claim bang lo akis do ahok ne ahok hilone sita methang si munit phan ke ap akis dole alang li ke nili tum e PHC tum e jok phanda ke chok ke theng da we ni tum ge intela Karbi Long arata phana lak isi so se abo renga war tai pi kono ko se alang ni ten lam phe ti paklang ko nang pe klang non nar lo ge pi Karbi Long phan pilo me ni ahok lo sita Karbi la pe ning long rat phan le pi gali lage tini lo ke ante nikan India pra 1345 teachers batai CP det lo haladaka tribal dungelong dun 62 la son man do lagi
bang tu masih pibarat lah bangke. Seta dah ke 6 schedule area, 6 schedule ante la inglong asu kiduk tu masih dah sebet kipinan ye. Alang li kipiga metang kacik po tu empat metang along political hala dak volunteers ini claim tu masih alang li pibarat kipiga. Indian ilang thai je te Assam long chin Assam long chief minister ini itu kipiga la gorok gogoi masih chief minister. Pina Abirta pun ki lansikang ton penelo la si domi thami kardom.